illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Sabab sangko tu ka pengunutiran ko bayagi naweran, nadiran ka pengunutan, diran ka tari masuk turuan Al-Quran, nadiran ka tari masuk turuan Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu sebab apa kamu sangai dia mangatau. Kenapa dipegabat sa Quran, kenapa dipegabat sa hadis, kenapa disebut bahasa Arab, kenapa disebut bahasa Meranau. Marab mamranau mataga duga ditanu apa magusay ko mga kasir wala diran kasabutan inotona kagi aya mauna ko mga posuiran na suka pangunuti ko bayagi nawa agiran ni sabab api teru Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atigena inna Allah ihtajazat taubata an kulli sahibi bid'ah hatta yada bid'atahu. Mata-mata tigo Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Allah na pindelungananian sulalan ku kataubat ku manusia adinggal bagsa bid'ah taman sa din yang ginkanang bid'ah.